Angelus Dominus Marie. Deus salute qualis ascenda Galilee, Virus Ubenica, Omnia, Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Extiam Scilla Domini. Venit seculum. Bendiga te, Jesus, alfera uca presegus. Maria, Sancta Omnia, Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Licem genoma pastus te, alium in veoli. Ave Dominus Jesus, Omnia, ura prima Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Celi, ut in efficiatum promissionibus Christi. Gratiam tuam quae Domine benedictus in suo, ut qui angelus iam dignifici incarnatione glorioris, et passione vehicle crucis, ad resurrectionis gloria venutam, veneunt et Christus Dominum nostrum. Amen.